Hindi iria airitu mari kahinda-ini kao ka mweri makoragwo makigerera moritu matiganite maria kaingi mehagiriria hangiaga mbeca cia kwigurira tauro cia utheru, undu uria ucungagiriria aingi ao guthutukanio na kumenwo ni aruna ao, na kumana na undu ucio magatua itua ria kwaga guthie thukuru nginyagia hindi iria maririkia orona kana gutigana na githomo biu. Gikundi gia Pada Presence kiria gitongoragio ni Nancy Mobi gikoretwo gikigeria kwarahura mwihoko wa mwana wa kairitu na njira ya kumahe tauro cia utheru hamwe na kumathomithia njira njega cia kuramata kahinda kao. Nitu noticete girl child ni akoretwe na challenge ya ku understand some of the risks she ikoragwo associated na menstrual health, especially haria hygiene ikoragwo yukite. And most of the times ni makoragwo na challenge kinya ya kugia na provision ya sanitary pads. Riu ni undu wa that issue tukona he bata gukorwo tukiariria girl child nigetha korwo ki understand uria angika nigetha eteithie uhoro wa hygiene ya menstruation na also I make sure daratira kirathi ni undu maybe wa menstruation. Mobi akiaria hindi ya gutabania mihang'o eno thukuru-ini wa secondary wa Thiru uria uri mwena wa Marumanet aroiga kwaga njira njega cia kuramata kahinda ka mweri kuria gucungagiririo ni maundu matiganite gucungiriria airitu aingi kunyitwo ni mirimo gwati. Ingiuga uria thirikari ihotete gukorwo ikirithitie ati ni mararihira ciana school fees, provision ya sanitary towels na education ya menstruation health ikorwo part of the compulsory provisions cia cukuru. Ati oria mwana araingira cukuru akaheo mafuku noguo araingira kirathi akaheo sanitary pads. Tumira airitu no maratumira tutambaya twina giko na ni andu ni magiaga infections muno, koguo toguo toka guku twamafundithia gutumira pads and twamafundithia gutumira pads kwithamba guthambia moko na uria pads cibatere gwikirwo. Tunaomba serikali iingilie kati sababu haya makundi yanaweza shindwa kufikia wasichana wote katika nchi hii ya Kenya. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali iingilie pia kati kujaribu pia kuingilia hii mambo ya provide sanitary pads kwa wasichana ili tujipate kwamba hakuna msichana ambaye atakosa kuja shule kwa sababu amekosa sanitary pads. Kama sisi walimu tunaendelea kuwajulisha mengi na tunafurahia wakati tunashikiliwa na haya makundi mengine, tunaona wasichana wetu kwa kweli wanaona umuhimu na wanaendelea vizuri. Arutani aria twaraneirie nao ni matugiritio uteithio uyu na njira nene na kuria moigite tiri mwe kana meri arutwo manateira thukuru magite tauro cia utheru na uguo he bata airitu mamenyererwo. Tunakuwa na changamoto nyingi kuona wasichana wetu wanashindwa kusoma, hasa kuconcentrate vizuri kwa masomo, hasa wakati wanajipata kuna menstrual period. Kwa darasa tunafanya letu kuwafundisha, lakini kuweza kuwapatia hizo tunapata tuko na changamoto nyingi. Ngihoya ikundi ciothe kana mundu wothe Kenyan acarie njira yothe ria angihota ku reach out to the girl child to make sure ati menstrual health ni ahana kuri muiritu ta undu wa kawaida, tigo guo mauroraga like it's a problem. Andu-ini ya Kameme TV kuma Marumanet kaunti-ini ya Laikipia, nie njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.